Wemfowethu weJacinta, yazi uyangimangaza kakhulu wena the way uyenza ngakhona izinto. Okwamanje sewuphansi phezulu ubawa ugovernment ukuthi akusecure akunikeze isecurity ezokugada ngoba abantu bakusale emuva bafuna ukukubulala impilo yakho isengcopheni. Kanti akuwena uthi nge-30 June uyolungisa ugovernment. Akuwena bowumachisa abantu uthi wena ulungisa ugovernment. Namhlanje pho kungani sewusaba kubulawa wena? And do you think ngalento oyenzayo kahle kahle ungaza ubusa thothi kuleso stage sokuthi ugovernment angeza akunikeze isecurity ukuthi life yakho ibe safe? Uyiqalelani into if awukwazi ukuyigcina? Awungitshele la singakayi kude wena uspecial ngani wena Jacinta? Uspecial ngani lokho kokuthi igovernment ingaze ikuphe nesecurity? Laba obabulele wena, laba abafe ngenxa yakho, bona ababalulekanga. Kunabantu abaningi obacochile Jacinta embedlela. Kunabantu abaningi bazalele emahlathini. Kunabantu abaningi abazalele endleleni bashona ngendaba yakho wena. Namhlanje nguwe sewusaba ukufa mara mawubulala abanye kuyavuma kuba right, yonke into nje iba right. Nethi ukuthi makuza ukufa kwakho wena Jacinta sekuyamangasa sekuyathusa. Labantu baseMalawi bebafela lapha negangeni ababalulekanga bona, abayidinganga futhi isecurity from kugovernment. Labantu abahlukumezayo wena Jacinta wena, nalabantu bafayo ngendaba yakho ngegameni lakho nxa yaletho ithoyi yakho abakabaluleke. Nethi wena nguwe kuphela obalulekile ukuze igovernment ikunikele isecurity. Elalela la wena Jacinta, mawufuni igovernment mfowethu ikunikeze isecurity khohlwa. Mawufuni isecurity from anywhere zitholele yakho wena isecurity company, ama-bouncer wako azokubhouncer uzobabhadela from your own pocket money. And I just want to tell you something, and I just want to tell your husband something, Jacinta. Your husband doesn't love you at all. Do you know manje wena Jacinta wena, you can't travel to any African continent, to any African country like right now because of what you did. Mara, do you know your husband can travel to go anywhere, any country freely? Do you know that if husband yako indoda yako ingaya emazweni wena iyofika da ingaphika ukuthi ayihambisana nalento wena oyenzayo, bayiphathe kahle bayiphathe fresh? Mara wena mawungasuka manje kuthiwa ufuna uhamba uye emazweni Jacinta, bangafika bakubulale. Why ngithi indoda yakho ayikuthandi? Lento oyenzayo it's provoking. Lento oyenzayo uzibangela izitha. Lento oyenzayo ayibonisi ubufazi. So ufuna ukungitshela ukuthi indoda yakho mangabe bekuthanda bezokuyeka ulethe izitha endlini, bezokuyeka uyenze wonke lo msangano ngoba ukuhetheka kwakho emva kokuthi bakubulele or bakulimazile ukuhetheka kwendoda yakho. So indoda yakho mayikuyekela uyenza wonke lo msangano, mfana kusho ukuthi indoda yakho ayikuthandi mfowethu. So musa ukucela usizo from kugovernment Jacinta, uyiqale uwedwa lento le, uzibangele ama-enemy uwedwa. Qhubeka wena uzifunele isecurity uwedwa. Ugovernment akazokunikeza lutho ngoba uphakela mthakathi sekathole 3 million nawe sowunomona.
so ufuna nawo ugovernment akwenzele iplan ukuthi ube safe. Uba safe njani from kugovernment ngoba wena umlungisi wegovernment? Yazi mina ngitholisisa into yakho. Ulungisa igovernment, uncenge security from kugovernment, impilo yakho esengcopheni, kwenzakalani? Angathi wena uthe ulungisa ugovernment wena. Maye yini oyifuna lungisa ugovernment aqonde ngqo. Ayikho isecurity ozoyithola from kugovernment, sorry.